Ngasay phong tuan Manipuri si phong singdagi amasum thokiba thodo wathok singdagi maruoibi I pausing khongasaraga Manipur top channel gi maikedi gi myamna thamjigi ahanbada sanalaiba ki pausi da phong maruoiba paukhra private hospital JNIMS ki doctor operation tawada Anaba Sire irang thoktana ba police na Ngakhre Jawaharlal Nehru Institute of Medical Science JNIMS ta senior residents oina mathau tawriba doctor amana Singa mathakta leba Iboyama Hospital and Research Center da Anaba ma pusilaga maki kini da leba nungi whole surgery taraba tungda Anaba tu laikhidraba Anaba du Sandil district ki Singtom Kuldagi Elizabeth Elias Huinu Zau Sai Kunnatruk Mapurebi Ming Phillips Thangshalan Kawi maki sai mangarum surabi masano pi amasung sai ahumlom tamak ngairiba masano pa hondoklami hospital adu miyam gi mopsa tharak pathingna bai Imphal West District Police ki team kaya marumna section Ngakhre laikhidraba nupi du gi mapu roibana pawmising hai maki loina bi lengba thinba tawi haiduna tha sigi taraga nithir JNIMS hospital gi casualty da pukatki casualty da mathau torama doctor amana Anaba du yenglaba tungda mahakpu kauksilaga sel puthukpa ngamgadra mafam sidadi keyhole surgery tawna ba khulai riti maramadun Iboyama hospital da hayangma operation tawksi haina khangalaki JNIMS ko hospital nan practicing allowance launa private practice oina lanai hospital pushinduna Anaba thasi ki taraga humdoida keyhole surgery tawduna nunglokhoki operation toraba matungla Anaba du kan khatlu haibi yakide yamna sonjilaki amasum ngasi hospital adumakta ningthina layingbagi kanglon ama phawba sathadana general wata lakhidre mana makhatana hai operation tawbikhiba laingaki doctor aduna maki loina bibu ningthina laying bikhidaba amasum thawai kananaba akhanaba thapak ama phawba lokhatbikhide sabsaba ana layingi khudongchaba phangkhidaba tanatana operation aduda asoiba lekhibra haibigi singnaba kya lairi Miyobigi punsigi mamal khangdaba doctor amasum operation aduda kana saruk yakibagi haibidu mari lenaba authority na kupna thikat piraga makhogi mathakta logi ba thabak lokhatpina ba appeal torakhi man makhatana haki JNIMS ta yengluraga thulakpada maki nupi edu masa sontaba karisu ta laikhide auto amada tonglaga punna Iboyama hospital thasigi taragom de lakhi numit adugi pung ohumlom tabada keyhole surgery ki operation tawki Numidangi pung nipan makai tabda operation loiduna puthoraki operation loiraba matung maki nupi edu masaka hena sunjilaki doctor da haibadusu wat begini hairakpadigi phawbu logduna kapki loinana ngarang hidak amasu lairuso haibidigi lairaga kapki Anabadu kamdauna sikhibano haibigi matangna Iboyama Hospital and Research Center gi makedigi karigumu wafam amata phongdorakpa leitri makhataba paw ngainari hainasu pawsna phongdorakli Atopa paw madanamo Manipur State Film and Television Institute linkhat kiba sai taruk shuruk labasu mathau tawbu ngamdre National Film Institute ama lingbagi khudongchaba central government na pikidraba matungda matamdugi Congress government haukiba kumja English ngani ga taraga taruk ki August taraga ni linkhat kiba Manipur State Film and Television Institute MSFDI BJP lenga lakraba matung sai taruk shuruk laba phawbu mathau tawbu ngamdre Apaba Manipuri film kaya puthoktu malem ni thakta sangdam naba ngamnaba hawgolagriba state asigi film gilam da thawai yauzaba na kaya khudongchaba pibu loina Manipur gi film industry bu sagot hanana panamda institution asi linkhat khibani adubu cinematography camera screenplay singbigi workshop khra pangthokpa natana institution asi ngasi phawba sabsabe academic course amata hawdoktu mapung phana mathok tawba ngamdana laidi Presna pama paw ki matungina Manipur lenga ki art and culture gi makhada leba institute asi linkhat ki badi gi hauju paw bada lupa crore amagi mathakta thada khraidi masigi su mathakta tha amada lupa lakh 1.20 rom tolopi duna Kolkata dagi Satyajit Ray Film and Television Institute ki hanagi din Nilot Pal Mazumdar koba Muyama Institute asigi director oina haptuna thamnaklibani Pawsna makhatana hai Manipur lenga na film industry sa khonana bathabakta miyeng amata sangde haibigi khudam ama oina institute asigi tangai phadabi staff sing hapidana lairi institution sida daily wages basis da office assistants multi-skilling staff sing mari manga khaplaga thamni institute asida lairi staff sing manungda driver amakha regular post oina lairi makoina Kari tauribagi haiba art and culture department su yengsindaba amasum Manipur lenga nasu noma phawba review meeting pangthok tuna khana bidabigi khudam kya phangli
ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯤꯞꯃꯦꯟꯠꯁ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯂꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦ꯫ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯂꯝꯕꯨ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯖꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ ꯂꯅꯥꯏ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯃꯗ ꯐꯤꯂꯝꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯍꯩ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯇꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯦꯜ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯪꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯇꯝꯕ ꯉꯝꯗꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯝꯒꯤ ꯀꯣꯇꯥ ꯂꯧꯁꯤꯟꯅꯈꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯐꯤꯂꯝꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯂꯤꯡ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯂꯩꯔꯛꯇꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯨꯝꯕ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯐꯤꯂꯝ ꯇꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯥꯀꯨꯃꯥꯏꯒꯤ ꯂꯤꯈ꯭ꯔꯨ ꯊꯣꯡ ꯃꯤꯍꯥꯠꯄ ꯊꯣꯡꯑꯣꯏꯔꯦ꯫ ꯇ꯭ꯔꯛ ꯇꯥꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯑꯅꯤ ꯍꯦꯟꯗꯜꯃꯦꯟ ꯑꯅꯤ ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯥꯀꯨꯃꯥꯏ ꯈꯨꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯆꯦꯜꯂꯤꯕ ꯂꯤꯈ꯭ꯔꯨ ꯇꯨꯔꯦꯜꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯂꯤꯈ꯭ꯔꯨ ꯊꯣꯡ ꯃꯤꯍꯥꯠꯄ ꯊꯣꯡꯑꯣꯏꯔꯦ꯫ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯦ 12ꯗ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯇ꯭ꯔꯛ ꯑꯃ ꯇꯨꯔꯦꯜꯗ ꯇꯥꯁꯤꯟꯕꯗ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯦꯟꯗꯜꯃꯦꯟ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯇ꯭ꯔꯛ ꯑꯃ ꯇꯥꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇ꯭ꯔꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯦꯟꯗꯜꯃꯦꯟ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯇꯅ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯔꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯐꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯨꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ 2 ꯊꯤꯡꯖꯤꯜꯂꯨꯔꯦ꯫ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎꯅ ꯍꯥꯏ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔꯗꯒꯤ FCIꯒꯤ ꯆꯦꯡ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯇ꯭ꯔꯛ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ NL013262 ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 4ꯗꯒꯤ 5 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯣꯡ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯅꯥꯟꯊꯔꯒ ꯂꯤꯈ꯭ꯔꯨ ꯇꯨꯔꯦꯜꯗ ꯇꯥꯁꯤꯟꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯇ꯭ꯔꯛ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯤꯕ ꯈꯪꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯇ꯭ꯔꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯜꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯐꯪꯂꯦ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯃꯊꯥ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯅꯟ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯎ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯌꯦꯟꯁꯤꯒꯤ MLA ꯂꯣꯁꯤꯗꯤꯈꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯗꯨꯕꯤ ACꯒꯤ MLA ꯀꯩꯁꯤꯁꯨ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯇꯤꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯔꯤꯀꯣꯚꯔꯤ ꯚꯦꯟꯅꯆꯤꯡꯕ ꯄꯨꯔꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯥꯀꯨꯃꯥꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯤꯈ꯭ꯔꯨ ꯊꯣꯡ ꯐꯤꯕꯝ ꯁꯣꯛꯂꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯗꯕꯕꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯗꯨꯅ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ 2ꯗ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ MLAꯁꯤꯡ L ꯗꯤꯈꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ N ꯀꯥꯌꯤꯁꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯣꯛꯍꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯕꯗꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯗꯨ ꯍꯟꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯛꯍꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ MLAꯁꯤꯡꯗ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯊꯣꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯊꯥ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯕꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯋꯥꯔꯛꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟꯅ ꯊꯧꯁꯥꯗꯅ ꯂꯩꯊꯣꯛꯄꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯁꯥꯅ ꯌꯥꯅ ꯆꯦꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃꯧ ꯐꯥꯔꯨꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯔꯦ꯫ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯔꯝꯗ ꯃꯧ ꯑꯃ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯈꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯃꯧ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯏꯁꯥꯅ ꯌꯥꯅ ꯆꯦꯟꯕꯅꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯕ ꯇꯨꯡꯗ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯄꯨꯔꯨꯕ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯅꯝꯗꯨꯅ ꯐꯝꯂꯥꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯥꯜ ꯄꯤꯔꯗꯨꯅ ꯐꯥꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯄꯥꯎꯅ ꯍꯥꯏ ꯅꯝꯗꯨꯅ ꯐꯝꯂꯥꯅꯕ ꯔꯣꯡꯐꯨꯜ ꯀꯟꯐꯥꯏꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯝꯊꯥꯛ ꯇꯧꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤꯔꯗꯨꯅ ꯐꯥꯔꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯖꯃꯥꯜ ꯁꯥ ꯑꯦꯂꯥꯏꯁ ꯑꯃꯨꯁꯅꯥ ꯆꯍꯤ 38 ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯑब्ꯗꯨꯜ ꯀꯥꯗꯤꯔ ꯁꯥ ꯀꯧꯏ꯫ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯈꯥꯕꯩꯁꯣꯏ ꯀꯔꯣꯡꯊꯣꯡꯗꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯉꯔꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯋꯨꯃꯦꯟꯁ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯅ ꯐꯥꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯐꯝꯂꯥꯅꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯧ ꯅꯍꯥ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯋꯥꯀꯠꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯋꯥꯀꯠꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯜꯂꯤꯕꯗꯤ ꯑꯖꯃꯥꯜ ꯁꯥ ꯑꯦꯂꯥꯏꯁ ꯑꯃꯨꯁꯅꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯐꯥꯔꯒ ꯐꯝꯂꯥꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯐꯥꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯐꯥꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯐꯝꯂꯥꯅꯕ ꯔꯣꯡꯐꯨꯜ ꯀꯟꯐꯥꯏꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯤꯗꯅꯦꯄꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯔꯖꯇ FIR ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯠꯂꯒ ꯉꯁꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀꯤ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ 4ꯅꯤꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯁꯇꯗꯤꯗ ꯔꯤꯃꯥꯟꯗ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯄꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯣꯅꯨꯃꯦꯟꯠ 5 ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒꯅꯤ ꯇꯔꯨꯟ ꯕꯤꯖꯣꯏ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯀꯦꯜ ꯃꯣꯅꯨꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯣꯅꯨꯃꯦꯟꯠ 5ꯕꯨ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯥꯔꯀꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯁꯔꯚꯦ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ASIꯅ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯅꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟड ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃꯣꯅꯨꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ राज्य सभाꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ MP ꯇꯔꯨꯟ ꯕꯤꯖꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯆꯤꯡꯃꯩꯔꯣꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛ ꯒ꯭ꯔꯦꯟꯗꯦꯗ
ꯄꯥꯎꯃꯤ ꯈꯔꯒ ꯑꯈꯟꯅꯅ ꯎꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯇꯔꯨꯟ ꯕꯤꯖꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯃꯍꯩꯔꯣꯜꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯜꯂꯛꯄ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯣꯅꯨꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯣꯅꯨꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯉꯥꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯣꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯟꯗꯛ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯕꯤꯁꯅꯨ ꯇꯦꯝꯄꯜ ꯀꯪꯂꯥ ꯑꯦꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯈꯤ ꯃꯣꯅꯨꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ASIꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯇꯔ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯃꯣꯅꯨꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔꯒꯤ ꯕꯤꯁꯅꯨ ꯇꯦꯝꯄꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯁꯣꯛꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯐꯥꯎꯏ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯣꯅꯨꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕ ꯃꯤꯇꯔ ꯆꯍꯨꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯂꯝ ꯈꯣꯞꯆꯤꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯖꯔꯕꯁꯨ ꯕꯤꯁꯅꯨ ꯇꯦꯝꯄꯜꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯝ ꯈꯔ ꯁꯣꯛꯆꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯎꯕ ꯐꯪꯏ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯃꯣꯅꯨꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯁꯣꯛꯆꯤꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯅꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯒꯤ ꯑꯉꯝꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒꯅꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯨꯌꯦꯜ ꯄꯥꯎꯗ ꯐꯣꯡꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯟ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯠꯊꯔꯤꯉꯩꯗ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯀꯦꯁꯀꯤ ꯋꯥꯌꯦꯜꯁꯤꯡ ꯀ꯭ꯔꯦꯛ ꯆꯠꯂꯦ ꯄꯥꯂꯦꯜ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯀꯦꯁꯀꯤ ꯋꯤꯠꯅꯦꯁ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯟ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯀꯣꯔꯠꯅ CBIꯗ ꯃꯦ 19/2022 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯋꯤꯠꯅꯦꯁ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯅꯕ ꯂꯥꯁ ꯆꯥꯟꯁ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ BJPꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯂꯛꯂꯤꯕ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇꯒꯤ ꯍꯧꯗꯣꯔꯛꯂꯒ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯐꯣꯡꯅ ꯃꯨꯊꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯟ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯂꯟꯖꯪ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣꯇꯤꯛ ꯇꯥꯛꯁ ꯐꯣꯔꯁ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯣꯔꯠꯁꯤꯡꯗ ꯄꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯛꯂꯤꯕ NDNPS Actꯀꯤ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯤꯁꯄꯣꯖ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯇꯤꯝ SIT ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯂꯕꯁꯨ NDNPS Actꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯀꯦꯁꯀꯤ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯋꯥꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯗꯨꯡꯉꯥꯏ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2019ꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 14ꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛꯇ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤ ꯃꯣꯔꯦ ꯇꯝꯅ ꯄꯨꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗ ꯄꯥꯂꯦꯜ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯤꯡ ꯐꯒꯠꯈꯤꯕ ꯄꯥꯂꯦꯜ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯀꯦꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯔꯛꯂꯤꯕ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯌꯦꯜꯗꯤ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯀ꯭ꯔꯦꯛ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯂꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯟ ꯗ꯭ꯔꯒ 2.0 ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯁꯤꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯣꯛꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣꯇꯤꯛ ꯇꯥꯛꯁ ꯐꯣꯔꯁ ANTF ꯁꯦꯝꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯌꯦꯜꯁꯪꯁꯤꯡꯗ ꯄꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯛꯂꯤꯕ ꯅꯥꯔꯀꯣꯇꯤꯛ ꯗ꯭ꯔꯒꯁ ꯑꯦꯟ ꯁꯥꯏꯀꯣꯇ꯭ꯔꯣꯄꯤꯛ ꯁꯕꯁꯇꯦꯟꯁꯦꯁ NDNPS Actꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯑꯦꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯑꯉꯝꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯆꯥꯔꯖ ꯁꯤꯠ ꯐ꯭ꯔꯦꯝ ꯇꯧꯅꯅꯕ SIT ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ NDNPS Actꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯀꯣꯔꯠꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯅꯤꯡꯕ ꯀꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯔꯝꯂꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ NDNPS Actꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯀꯣꯔꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯁꯟ ꯖꯖꯀꯤ ꯀꯣꯔꯠꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯎꯔꯤꯄꯣꯛ ꯆꯦꯔꯥꯄꯨꯟꯖꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯀꯣꯔꯠ NDNPS ꯐꯥꯁꯠ ꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯝꯐꯦꯜ ꯀꯣꯔꯠ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯀꯣꯔꯠ NDNPS ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯟ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯂꯟꯊꯦꯡ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯁꯤꯟꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 3ꯗ ꯏꯟꯁꯄꯦꯛꯇꯔ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯐ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯖꯣꯟ 3 ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣꯇꯤक टास्क फोर्स मणिपुर निशित कुमार उजावालाना DGPदा ऑफिशियल ओइनीदुना खंगनखिबा सिरोल अमदा होम डिपार्टमेंट मार्च 19 एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स सेमखिबगी मखा तरकपदा NDNPS Actकी पंदुना लैबा केसिंग अथुबु मतमना डिस्पोज तहोननबा मसुम एक असिगी मखादा लखतपा केसिंगी चार्ज जारिबा मखै थागनबा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सेमले हाइदुना खनखि SIT असिदा यावरिबा मेंबर्सना नार्कोटिक एंड अफेयर्स ऑफ बॉर्डर की SP K Megachandra इम्फाल वेस्ट की एडिशनल SP ऑप्स M अमित इम्फाल ईस्ट की एडिशनल SP ऑप्स केस हिरोजित थौबाल की एडिशनल SP LO TS लस्करदेव कक्सिंग की एडिशनल SP LO अगस्टिन जंगमिन थांग खोंगसाई टेक्नोपाल की एडिशनल SP ओइनाम सुकुमार अमसुम विष्णुपुर की एडिशनल SP LO सैत्यम तखिलंबमनि हाइना सुखंगनखि असुमना तेंतंगना थमजरमगे अतोप पावमना सेरम नेकेन की इलेक्शन पिटिशन मिनिस्टर बिश्वजित मरम चाद हेरकले मिनिस्टर बिश्वजित की इलेक्शन रिक्रिमिनेशन पिटिशन ngasi हाई कोर्ट ना खनागदौरी
Handak pangthokiba 12 suba Manipur State Assembly election Imphal East ki 5 Thongju Assembly constituency da lamba tawnikiba candidate singi manungdagi Congress merep seram nekendagi vote lising taruka satruka marfuga mapan henduna mai palakraba matung minister oirakliba BJP gi thongam bisorjana masum atopa miwe anigi mathakta seram nekena petitioner oiduna file torakiba election petition number 4 of 2022 du maram sadaba lana haijinba masung kona lokhatuna khana bifam thokta election petition ni haiduna petition asiki respondent number 1 oiriba minister thongam bisorjin high court of Manipur election recrimination petition number 2 of 2022 file torakre election petition asiki respondent 3 gi manungda number 1 oiriba thongam bisorjin ki election recrimination petition adu kona seram neken gi election petition asi mamang thagi kunga manga da ihan han bo ona lokhatuna khanaraga respondent ahumakta sayol ahungi manungda pakhum pirakadaba notice issue tawkhibaga loina election petition asigi makhata bo oyel gidama hayeng me taraka tarukta metrasi amukhana list tawna ba direction pi duna leiringai gi serak mathangi numit oyi ba hayengi maoina numit nini humni gi mamangda high court file torakhibani upon the respondent ahungi manungda number 1 oiriba thongam bisorjina petitioner oiduna file torakhiba mahaki election bu singnarakpa election petition singa mari lainana pirakpa notice ki counter objection su oiriba petition adu seram nekena masum atopa mi ani gi mathakta file torakpani maki petition asimak pu kona lokhalaga heng justice andem bimol gi bench ta khanana bagdama seram neken gi mekedi gi file torakhiba election petition adu go punna course list ki item number 42 amasum 43 da list okre Sire election petition file torokliba seram neken gi mekedi gi miscellaneous case election petition number 4 of 2022 amasu file torakpadi gi matter asimaksu hayeng punna khanana ba item number 44 list awri hana pawksna phongdorakli Naharul gi thawdana phongba maruiba pawkhra kun gi mari gi manungna sengdokadabane hana wakat mi phamkre thasi gi taragomdo gi numidang pung nipan makhairom tabada tilipati da bom pokhai ki badubu kendra si gi mihur ama oina yengsin basaluba MLA thangjam arun kumar da akam pet sizina ki ba miyoi sing pung kun gi mari gi manungda ma sana sengdorakadabane hana kendra si gi war ahum gi apun ba nupi sing ngasi khurai ahongai laikai gi ima lai khulem community hall wakat mi phamdu yaning da phongdokre wakat mi phamadu saru yakhibi ke bemola na hai khurai ahongai tilipati da bom bukhai begi thawdo du yengsin ma lakiba wangai kendra gi MLA da tabada lebak masa ta da wangang sanga kya sijina ki ba thawong du akan mong na kanem tawi miyam gi mihut oiriba misama da sijinari ba lona du wangai kendra khakna tana Manipur gi kendra humpu gi mute singbu thawi usita begi thawni maram isna miyoi sing aduna pungkun gi mari faw gi manung da singdorok ta tarabde akan be action lokalagani haina makhata na phongdorakli Atopa pawamana naga solution pamda basik nurok ta chakro solution purakna ba hona drabdi PR thamna ba takshilagane deputy CM paton Nagaland gi naga sing ama to oina punsin begi matam adu lakle naga issue asi gi worisin purakpa pamda basik nurok ta chakro naga solution purakna ba hona drabdi Nagaland da PR thamna ba Prime Minister Narendra Modi masum Union Home Minister Amit Shah da takshilagani haina hauji Delhi da naga political issue asi gi worisin purakna ba central leaders sing unana ba ngairaga leiriba Nagaland gi deputy chief minister Y Patona phongdokre Deputy Chief Minister asina makhatana haikibada sayenariba naga political asigi woroisina thubu matamna purakna ba mari leinaba singda appeal tawri Nagaland gi Chief Minister Nephew Riona Lusingma Nagaland Parliamentary Core Committee gi delegation Delhi the NACN IM sum working committee NNPG gi delegation singa unaba matamna naga political issue asigi woroisina thubura purakna ba taksingkhre issue asigi matangna tungda ngangwa natraga na iduna leigedaba nati Naga political group singa sida solution pambra natragana pamdabra haibedu hangli solution pamdaba sing nurok ta sakro solution pamdrabadi miyamdagi nam haduna sel khairaga makhatana yamna nungaiba punsi marelamata leige hairibra Naga political solution asi matam sangtharoidabani Central Nagaland Tribe Council Naga singa marakta unity amasum naga political issue asigi tangtabu worisin ma puraknaba mapung phawa thodang logadabani Mathang say 2023 the pangthokadoriba Nagaland Assembly Mikal gi maoinana naga political issue asigi woroisin purakna ba honagadabani bandam masiki namak puna thabak tawmina basangi core committee gi member ama oina ngasi nomani ni asida Prime Minister Narendra Modi amasum Union Home Minister Amit Shah ga unagani kariguma NACN IM amasum working committee NNPG gi makedi gi naga issue asigi woroisin purakpa pamdrabadi state aduda
President rule thamnaba taksilagane haki Central Nagaland Legislature Forum gi convener amasu minister Kaito ayena Central Nagaland Tribe Council da matang saida pangkokudriba Nagaland Assembly Mikal gi mamoinana Naga issue gi warishin puraknaba Central amasum negotiatives group sing da akan wafam thamnaba taksin kre haina sphungdorakli Atopa Pawamadana Chief Minister Biren CAFNPD Director gi makhada laibugumna uhan bigano Petroleums Transporters Manipur gi Chief Minister N Biren gumba matik saraba miyam gi Chief Minister amabu Consumers Affairs Food and Public Distribution gi Director gi makhada laibugumna miyam da lana uhanana bu honarak palebuk thibani haina All Manipur Petroleum Transporters Association gi mekedi gi phungdurakli ngasi All Manipur Petroleum Transporters Association gi Joint Secretary L Basantana Press thadorokpa sirolamana hai CAFNPD na Wet and Smeager Office ki Controller gi Thapuriba sina Haukiba Sai English ngani kundagina kungamathoi Teng Loris Calibration gi by name order amathoki haiba by name adugi matang All Manipur Petroleum Transporters Association Manipur gi Minister da wakat pagi y name gi order adu report toki adu bohanak ti ikhang khawdana y name adu mag amukhana saliba sei 2022 gi April tarakani panda Wet and Major Office ki Controller gi Thapuriba CAFNPD gi Director na order number 9085 WM thokiba du Controller gi SARS Puriba Director na lanai aduki matik interest laidiba karigino haiba association na khangningi department si hek link khalakpadi ge sigumba mathong hukta thabak sanakhiba leite Controller si Chief Minister na matam saringeda para tambiba matam hoire amasum Teng Loris private vehicle si IOC gi makhada barasian ba vehicle ni state sarkar gi makhada lebisunate consumers amagi fundamental right adu violate toraga y name tawbuni tawbudi yaroi hainasu paus na makhatana su phongdorakli atopa pawmana Ziri Turel pathorakpadi gi kamaranga da yumari ising na sentakre haukiba numi khrane sida nonglep tana tabada gi Ziri Turel gi imai khudong thiba thaki mathakta chenbaga loinana Jiribam district ki kuthana lairiba jaga sing isaw mayonare isaw sina maram moiraga Jiribam da leiba karmaranga amasum lengang pokpi gi jaga sing ising na thumjingkre karmanga khulda leiba yum yankhaiga mapan ising na thumjinkibaga loinana yum marina ising na sentakre amasum isaw mayonariba miyoi sing adu Karamga Muslim Youth Club ki relief camp na sangjapam lawraga lairi Ziri Turel gi imai leptana wangkhalakpa sina maram oiraga Kamaranga Muslim Kul gi khutchoi khuptab lambi phaunadre maikai khudimak ising na thumjinkhre isauna awaba nanglaba miyam manak nakpa sapagadaba mafam singna hongdonakre marasida Hilgard GP Pradhan M Samarendrana isaw mayuknari bukhul adu satuna yingsinkre loinana awaba taraba khul singda relief materials sing yentokre kariguma Ziri Turel gi imai haigalakliba si athubada hai tharaktaba tarabadi park sana isaw mayuknaba yabagi phibam lei amasum Kamranga area da isaw mayuknari haibigi paw tabranga si district administration na MLA gi mihut sing local panchayat amasum members sing loinana mafam aduna sangsinduna relief camp singda relief Materials sing yentokre Jiribam district ki Helgat Gram Panchayat ki makhada leiba Laigang Pokpi area ki yumari su ising thumjingkre awaba taraba miyoi sing sapagadaba mafam sing hongdokna kre haidi hainasu pausna makhatana phungdorakli loisilakpoina ten mapawmun aranwa paw kya miyamna sandokpa leibuk thibani amlia All Manipur Lamjingba Investor Group na aranwa paw kya miyamna sandokpa si leibuk thibani haina All Manipur Lamjingba Investor Association amlia gi working president Y Munindro na Rims Road leiba Sayon office ta pangthokiba pawgi mifam amana phongdokre mangna makha tara dun hai Lamjingba gi total assets sing amlia ra sinana by application pisinki maduda proposal letter received tawre haiduna Sirol oina loop asida pirakhi assessing asi lamjingbagi depositor singda punna phanganana investor singi oiba apun mami pham phamna ba thorang toki hairiba tanja sida amligana pawgi mifam amada aran wafum kya miyamna sandorakpa lebak thibni swaki amliana matam pumbada lamjingbagi asset khudingma investor khudingmakta manana phanganana ba thausul pekhali thorang sida Zeki yauna makoigi board of directors singbu miphamadura yahonana ba shillu haina phongdoki bu wafamadu yaningde Zeki bu phaba natragana puthokpadi mari lenaba government ki authority singna tawgadabani amliana di Zeki bu phaba masum puthokpa ngamloi haina su phongdoki haina pawsina su makhatari
ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯊꯣꯛꯆꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯁꯣꯏꯈꯤꯕ ꯂꯥꯟꯈꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯔꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯏ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯄꯤꯖꯔꯈꯤꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯑꯦꯟ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ